خب سوالی دیگر، در وقت سجده چشمها را باید بپوشی؟ نه، چشمها باید دویم گشوده باشند. در حالت مثال راستا هم، در حالت رکوع هم، در حالت سجده هم، همه وقت باید چشمها گشوده باشند. در مسجد با تلفن بازی کردن چی حکم داره؟ البته آدم مسجد که در آمد، مسجد به خودش قاعده داره. وقتی با پای راست که در اومدی، با پای چپ میبروی. وقتی در مسجد که در اومدی، تحیه مسجد میخوانی، قرآن در پیشت میمونی تا زمان آغاز نماز قرآن میخوانی. قرآن خوان نباشی، تسبیح را میگیری، ذکر میکنی. این از آداب مسجد. وقتی در آمدی و در درون مسجد تلفن قد که بازی کردی، برادری عزیز، ای اویی که مسجد میره نره بهتره. تو در درون مسجد بدوی یوتیوب تماشا کنی، بدوی هر خیل برنامه بی‌معنی و خنده و دیگر تماشا کنی. او مسجد آخه جای این نیست کو. مسجد جای مسجد گفتن، اوجا جای سجدگاه گفتن، او را خانه خدا گفتن، او را خانه آتیت نگفتن. برای همین داخل مسجد کشیدی، با بسم الله الرحمن الرحیم داخل مسجد شو، دور کد نماز تبین، وقتی نماز باشه بخوان، با ذکر خدا مشغول شد. بابا جان، در وقت طهارت یگان چکره از پیشابم در لباس میرسد، با این لباس نماز خواندن جایزه؟ جایز نیست. هرگاهی که پیشاباتون اگر در لباساتون چکه، او لباس بی نماز میشه. دادر عزیز، همون دو نفری را که پیامبر در قبرشون عذاب دید، یکتش همین بود که همیشه در لباسش آب پیشابش میریخت. برای همین پیامبر گفتن که شما از پیشاب پرهیز کنید، اجتناب کنید، احتیاط کنید، زیرا اکثر عذاب قبر ای پشت همین پیشاب چکیدن ای. خب زن و شوهر جدا باشن ولی برای فرزندانشون با تلفن صحبت کنن، جایز ای؟ اکو جایزش همینه که وقتی که مردک زنش زنگ زد، وقتی بینشون مثلا طلاق ای یا جدا شدن، همین میگد که مثلا فلانی همو بچه مرا تلفن ابته یا دختری مرا تلفن ابته، این خیلی قطعش صحبتی خیلی که با زنت میکنی و خیلی نمیکنی صحبت. فقط نازین اولاتون خوبه که همو بچه‌های دخترکای باشه، اگر تلفن ابته تمام نمیخه. قاعده‌اش همینه. یا اگر همون مادری که اگر تلفن در دستش باشه، دانه که همین مثال همو شوهری اولش یا شوهر جدا شده شای، لازم نیست دیگه علیا بگه، میتونه که در دست دختر شای بچه شای بته، با این راهی بهترین شای. حاجی بابا، آید مردهایی که خودشون رو اهمیت نمیتین، بوی میکنن ولی عیب زنها رو میابن، آنها رو از هر چیز طعنه میکنن، چی گفتنی داره؟ او حضرت امام احمد حنبل، ما در همین نور تیوی 10 نصیحت برای مردها کردگیم، شما رو بیابین. یک تاش درباره همینه. امام احمد حنبل بچه‌ش گفت که بچه‌م، تو میخوای که زنت بوی خوش داشته باشه؟ گفت بله. میخوای که لباس زیبا داشته باشه؟ گفت بله. میخوای که زیبا باشه، یعنی چقدر خودش آرا و تارا داده باشه؟ گفت بله. گفت همینها را زنم از تو میخواه. زنم میخواه که تو هم بوی خوش داشته باشی، زیبا باشی، لباس خوب داشته باشی. برای همین این زیباگی و این بوی خوش و مقصدی آرا و تارا فقط برای زن نیست. مردک هم باید خودش آرا و تارا بته. مردک باید بوی نکنه، مویهای زیر کش زیر بغل باید تازه باشه. در همین فراوانی آب صابون توانی اگر هر روز یک بار سرت بشو. خوش به حال کسایی که مستحب میکنیم، میگه با شامپون و با صابون مستحب میکنیم، هر باری مستحب مونه. از همین لحاظ برادرها و خواهرای عزیز، حقیقتا مثال مردک باید تازه و آلفته باشه. حتی در کتاب خواندم که میگه اگر وقتی مردک و زنک هر دوش پیش از همخوابگیشون غسل کنن، خداشون خوشبو کنن، تیار آماده کنن، بعد همخوابه شوند، حتی با برای اینها گفت فرزندای خوب و سالم هم آمدنش امکان داره. انا این سوال و جواب ده گفتم که بعضی بچه ها در روسیه تعریف کنن که زنکای عروس لوچ خواب میکنن، گفته بسیار مقصد همین چیز براشون پسند آمد. این کارشون اگر چندی کاری خطاه،
лекин ин коре доранд ки пеш аз ҳамхобагӣ дидем ки ҳатман овозӣ мекунанд. ана пеш аз ҳамхобагӣ марду занак овозӣ кунанд, мақсад худшоно омодаи ҳамхобагӣ кунанд, анаи мувофиқи суннатай. ин беҳтарин мешавад. ба ҳар ҳол мардак бояд тоза бошад, покиза бошад, хушбӯй бошад. ҳақиқатан ҳамин чиз беаҳамиятӣ ҳаст. як камтарак мақсад худотона аҳамият дин, либосотона аҳамият дин, баданҳотона аҳамият битин. саволи: оё зан ҳақ дорад бе иҷозати шавҳар аз мушкилии зиндагиаш бо дигар кас савол диҳад? агар таъна набошад майлаш. ягон мушкилие ки дар зиндагӣ дошта бошӣ, барои раҳоиш аз ягон аҳли илмай, ай падартай, модартай, ягон одамак мақсад агар маслиҳат бигирӣ хуб, лекин маънои ира надошта бошад ки ту ҳамун баъзе сиррҳое ки дар зиндагӣ ҳаст ба гӯши дигаро расонӣ, ё баъзе камбудиҳое ки мардак дора дигарҳоро огоҳ кунӣ ки шавҳари ман хеле камбудӣ дорад. вале баъзе занҳо мара занг мезананд, мегӯянд ана бобои домло ҳамин шавҳарои моро қонеъ намекунанд. масалан чӣ хел қонеъ намекунанд? халас қатъи мо хушрӯ ҳамхобагӣ намекунанд. хаки чизое нест бародарои азиз ки ёро савол кунед. мушкилотҳои зиндагӣ дигар чизай. ира қатъи ҳам мардакат мисол ҳамсӯҳбатша ки қатъи ту барои чи ҳамхобагӣ хуб намекунад, ё иллати мисол ҳамхобагӣ накарданаш чияй, ино байни худтон шавад. вале баъзе мушкилотҳое ки дар зиндагӣ ҳаст, онҳоро ай падартонай, модартонай маслиҳат бигирин хубай. ба ҳар ҳол бисёри ҳамон айбҳоу сиррҳое ки дар зиндагӣ ҳаст пӯшида нигаҳ дорин, ин беҳтарай аз ӯе ки шумо иро ошкор мекунед. мусалмон аз муъмин чӣ фарқ дорад? дар мазҳаби худмон ҳеҷ фарқ надорад. мазҳаби худмон мегӯянд мусалмон ва муъмин мисли пушт ва мисли шикаманд. яъне шикам бе пушт ё пушт бе шикам ҳеҷ вақт мақсад вуҷуд дошта наметавонанд. барои ҳамин мусалмон муъминай, муъмин мусалмонай. инҳоро аз якдигар ҷудо карда мо наметавонем. агарчи мазоҳиби дигар, равиёи дигар инҳоро инша айниш бартар медонанд, лекин мазҳаби худмон мусалмону муъмина як чиз мешуморад. мегӯянд мисли шикам ва пуштанд, яъне ҳарду як чизанд. хуб устод, мо як гурӯҳ ҷавонон пул ҷамъ мекунем ва гирди қабристонҳоро обод мекунем. оё ин кори мо савоб дорад? албатта савоб дорад. ин кори хайрай. ҳамон мардуме ки дар қабристон ҳастанд, оно бародаро хоҳарои мо шумоам. оно ҳам мақсад гӯем ки эҳтиромшон, ки эҳтироми одами зиндаай. гирчона маҳкам кунем ки як ҳайвонай, ягон чаранда, як дарандаи мақсад дохили онҳо нашавад, қабрҳоро зери по накунанд. худо хоҳаи пули шумо дар роҳи савобай. иншоалло шумо аз ин кортон савоб мегиред. худои меҳрубон бозам тантона сиҳат куна, амротона дароз куна. зеро ки чанд савол шид хондистам, монда шидам. худо хоҳад бо инҷа саволҳо бениҳоят зиёданд. бародарои азиз, бениҳоят савол зиёдай. акун ман ҳамин қадрати қувват дорам ки барои шумо мисол саволҷавоб кунам. аллои меҳрубон умротона дароз кунаву дар паноҳи раҳмат ва исматаш нигаҳбонтон бошад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.